okay. Owusu ntia. Mamba chanyo anu ntia. Na wa ntia. Ma me bo me life. Oye den. Me bo me life. Owusu benti wa sheda. Akọfa kiki no wato ano light one. Se me ka se o crash on Owusu. Se me kan na no. Ka se wani wom. Mama ni mo. Oh jai. Edin. Ene nko Owusu ba hwe. Kiki ne wig bi abutu tri so no. Enya sam ketua. Se bibia boko. Me pa cho nyame ado. Mate, na no de beto yenim se efi amotimu konkonsa bi ni ade ekuti abo. Nya sam ketua. Eneja wusu aba de enti ade ne baaye no. O na ehwe wi ka kire nei na wenyia no. Ma me pa cho. Dia me de ba ha ne se. Ablanti e betena efi ana metimu bie. Na oba aye no nkomodidie ma na obeka ba bia ofue. Na tisem ne nam kwan ba akoso ene koye kurom ti ya nam no so maame ni be ye free. Menu aduane ane mama ni bi. Na okla bi me ma no okla oba aye no ma no okla ba ma kun ne we. Okla ba oso obeku no nam se me ma ni nkun nti. Na me no so there be a debate and our boys no be kuno wa men kuna boys ni be kuno na am boys ni kuno am pene wo ho enti o kala ni nsensem am ko ka kire me mi kunu bela ba ko se me ma ye me ho ba akukọ ni na me ti fie ho enti bela ne be ka kire me nam se Said me no Owusu tie no atimi aka say de na ma fa me ho adwen ti Maame Frimpomaa. O se na o kire ni nyina mu nti bone tofa ebra de nti a oba ha no. Maame pa cho me ne madam fu yi ba. Ebe didi matam na me bo no. Enti wo sun madam fu yi si obempon de na ayo nam se me wadidi matam na ma bo no. Be ma no ya. Na madam fu yi say obempon mo ano ye ya wonye oba ne ho ofe nwale enu ani ablantie yi gina ho ano waso ma kula so wonko tokosua mala ma wokoto okosua no okwaji bibi wodam o kan ho ye mfa ho nye ne nkomo ne edi nti ya dan be mo no ane dem ma ni ono ane da dan ba bia no oka se konfu obi tie no sa dan nim eno oje ne emafili no de kan ho no okoye de obe de yenim na danfo ni ti base say ababa wa bia betena abawa fie ho wode ne ho ababo ga ne watie fie ho mo sole ana mo bobo makuti ase ye ntina duabɔ mpa wi ase da no enam se adwo ase sei na owuso akwaka dia enne na memihu se wode kosua ene bibia fa eto ene no akɔbɔ yedua ye nkan ya sam a ye nkan wa sam a ye kan ya sam a age ama ho akɔbɔ dua de ene na mpanimfo wo ho nti wose de kɔda mpanimfo na mpanimfo bam ma pacha ni nti ne de ne ba aja usumba cha te sen nyame ado ye da sen so se ye ton safra waba nanu ye no kasa wo phone so wo kan sem bebre but enne waba bedru animu ni animu face to face wabodua mami modua na kosua no kwaje ye den mami me wotime dem ma one so mami na msuma akwa so nkoto kosua mna na me no anguso na wano den na me no amfa ngumu no so okay by that means no ansana sa de ni ba be koso no na mi si nema na mana mi si no ensema sister ni sister yi e ka no me ebema man so ana ma anya ama me ho because o se nyi won me enseme na no mo ka se mo ka no se dru ba bia e bia no kra e dia ye be hu se no kra wo den na no mo ka se akuti e bia nim ni wura enti se wo no mo bo akuti ana ate wa wo be hu enya se won me kra na me refer na dia e be kire se won me okay me ma twi gidiefo nwom a me bo sister yi gina horom ka se adem mo dan na chi gidi aswali bi wo ho ana bisu kanu kole adwa mane nkasa nwie ni nkasa me bisa mane nkasa nwie foro wa ha na sa mane nkasa nwie se omo me nkasa me mate ben mike na nyeje nnam kasa meteo enti mama owusu aye speechless onya hwe dia waye no e na aye ne sa dia no waye na aye ne sa dia na wabɔ no mame ben meteo me pese bi won apart from gidia enwum na wo ba o mo kan no dia biem na o mo sa kan hu se ye akuti abo mame ben ma we timi ye ben ma beto ensema o mo kan no e so ash for me
So baako dance ni ne hwan dance ni no ene say omo ye ma mienu ena omo ye saade no senka efio senka camera wo ho a ka asemu nka no kure wom ena me nsem na me kan nyina no me kan reface say me wa dance ni wo ene say wo se me maboni dua me boni dua maboni badua me nya no ma me ntesa me shedem sister ibabi ubodua mani nya ne ba mame me ba ubodua mani nya ne ba en na me nchire mu na yeah me pay yes or no ni atoa so ubodua mani nya ne ba me amo ne badua me ba ubodua man ka se wabo ne badua me say ubodua e mani nya ne ba mame me kwambu sasa na me kan kura ne nya dua enti bacho ubodua e mani nya ne ba yeah enti wa modua de na mokoda ne no konfo ne nchen mame en say me wodem mada me fira adwuma ba me kura adwuma na nkoi na maba shifi ti ne ba betra me kwan no betia he soli firi kodwa besia mame oso okra onya ne ba na say ya ne ba say okra say ya dia ya ana si ho no mame na say na ya okra me she me dem menu wasem me fa say woni me wasem on kasa no so me kasa ho na so okra ba be si me kwan no nana me nkan me dwene me ho e soli firi kodwa besia epran no oga chem sem film oti abusuan me de nsuo na ejina me mu mame obi sa wasem so ofiri moti abusuan adentina wo mame nka me ba waso so ofiri moti abusuan mo kan ya na wonya no kra kafo wo wonka no kole wo wonka na wo de ande me kan ya me so manka ene me so manka to ka sa asem no ha me pa ntimi mi pie ye no mangoto kosu asem di boni dua me ntokosu asem di kubo ubo bia da bia wo so ku ni pa mi ensa wo so ku ni pa mi ensa we nyina no obechirim se Ghana so ku bi a e wo so de evidence ba so so me wa dance family na said ya wo so wa dance for me so me wa dance for wo kan afie wurafo ni na wo me so me wa dance for mama pacho me masem na me kan ni se woni wasem no wama wakofire chiri wama na ye tentententen asem no so ye ntiem na no kosua na okoje ye no so de ye den wo de kono amo na wano amo na kono adi ba wo se fiewura ba wo so de ye indomi se so de ye mo kosua no wa mo ne dem mo wo de fa dan na chi dan tu cylinder ni ba yo wo cylinder ni si wo tie se kosua be de ye indomi o se ye na cylinder ni si o se ye wo se wo cylinder si hene ah mama ntimi mi to mini cylinder wo fi me se wo sale esifie ensi gato ho ba bia akobo odua nya wonom na cylinder ni si fie ana kosua me won right se me di bibi pie ana me won right se ntimi kuta kosua ko wanu masem ti ne ase right se ntimi kuta mama mini right se ntimi kuta ah wo right dodo eja usu mo eti mama se manu madua na se ba bia be no akosua de se mfa mo ho da bi na anya wo fa ho be na ghetto na akonu akosua mama me nkonu akosua o ghetto okobo odua na ghetto ni ebodua ma e wono ma wo ni tan bisa no ono a bisa no ona eka ghetto bisa no ask me o se hefa ni ghetto se bi da mi nim se wo no bisa no no anyia no kro na wo de makotre na wo da bi question na wo bisa me no meba mama ba ko nkasa meba eja usuwe wo bisa me se hefa ni ghetto mi nim ona eka ghetto ti bisa no bisa no na ya na akwa jina no ukọ tanaye oniema na ye hono mo a na chiro busum bisi wo busum wo sifie busum ya dikosia na fele no ensuo ya dikosia na fele ni nti uto kosia mienu na adikobo odu ya mame me pa cho mame ghetto no mo koye den ho ma ene o mo asem dabi una wo kan because who nim de ye wo ho a enka ka se wato kosia ko ghetto okotena wa ye den dabi ya watena ho enu nti na me fele ho ghetto ade o mo hye wo ho ana mami nko hu se bitua na o mo no monsa na je se o ka se wo hu se bitua na no de obebo odua nko hu ni nti me nka no abomidua na o no monsa ma ende mi ntumi hu ni o aja uzu o de nsa twa mpo ada mame me nya bi dama on fa nsa twa mpo ada mame mpa che wo se ma boni dua me ba o de nsa twa mpo ada ene de bebre je na ya no ka kire bebre because woni mo aba bebo okwadu nti yepese yehu de ono nso aye enti wode nsa twa wompoa bebre wo kwan ben so mame ensem a wo kan no haro de obeto bi a won kan no kore ene e me dese asem bia no ye wo
nhwehwemu wo mu a yebehu nokore yate ye nyina nso ye wo ha because ono ne bo kwadu ba wo de edisa kwadu bia untimi nka hwe ma se nyina ne se wase mabɔ ne dua ana me no asantima mu ya no minim se wo fa kosua frantoa se ana ofra adwuma nka se subiri ana wabu obi dua me mo ne dua ma wo fle ensuo no ofre nso be wo ensuo ofre ye no no awonim ti wo se ye ko hwehwe na ja uso ya mpa se obetena afi wo ma wo krawe tie masem ne na yi masem na no ana dia menya kala ana dia menya kala ya kanu kre kanu kre betena afi ho no wonye kala sister bi na na ye kala kra ne na wo sister no beto sister no no oto kenke ana wo ba betu sister wa kwa no ode maame ma sister ne ba betu no onya sister no wa ha kra na ya mini ni kunu ana ya mema wo ho da ye nim kra ne we ana sister no ka say we de okra we de ha adwen nti okra ne yakunu efiri sa sister ne tumim ana ma ye kum sa kra no na ya de kra no wo ni kra no ama me kra se kum kra na ya de wo kwa ya wo ka so penfo no me fa ma me wo kra ma do bisa penfo no me fa ma enka no no mo aduane die wo kra penfo yawe me se wo na mo aduane wo na mo kra na aduane die wo se me wo ka so ma to so wo ka so ma to so beduru ba bia ye behu no kra ene ye behu wo ya tro time wo ya tro time me dede na wo ya no mame ye behu no kra se ye behu no kra ne nso what you say so wonya obi hwe a obi nya obi na me gidi fo anyu kwa me nim so na ebo no ma oni kwa na aba ko nsa ma hwa bla yo suwe ka tira me wase me ba panini mi awano na me nkasa wo kasa de kama no ato me nkasa oba panini firi ba bia sensem aka nyina ya ntro me de o ka nyina no kura bia ni me kama asem ma wase me ba na me ye nyina ye gudam ni edidi na mba ne de sele pie ye enti me hyedam na me ti dede me pie ya wo se me ba na hwo na ase nti akura ne nya 25 years ya wo bewu eno da ho ma nkasa wo san se me kuna fento no me kunu bewu be wo ne se kan ya twen afa ma ni namba ya ma nka o ensam no ma bobia enti obi akasa threatening asem we ya kyerɛw wo se me ba ya ma nka wo so a wan report ya ma police wo nsam akeka bi aja usu utimi kasa asem ne kyerɛ no asem a sister ti wo enipa won tem ho yes ana efiewura ne baba akwa ana wafrɛ sɛ asem asifia ne yesiesi mame ni kunu no mintimi ne nko efiewura na ba na ye kan asem no ni kunu no tomtwade mpire no ama me ka kire ne se wonim na se wonim na so sa tomtwade bia mu a na me na hu se yes me so ye be ma bet me mintimi ne nko na mintimi ne nko ya da na wo be ma na hu ni se o ye be ma aha se wo no wo betimi abum su nti na mo ye sa wo fie o no ana mame dino omudi mani no me wo sika nkama tu afiri ho ba me ni sika nti na omumienu eye sa de no but me no kra me kan ne se me no kra me kan ne se dia ye behu no kra wo o rent na ka sen o rent na ka how many years na so ye di bro nya wi a ese December ya nso na watu afiri ho because if you abetena mu a ene we echena we no basika na ni wo ye de adwuma obi a wo so wase obi ni udili abese na adwuma wase mimi ku tuma woman ni nyime question na no mama suba no woman ni nyi woman ni nyi wo ye de adwuma so mo ka gu mi so me ba wo ye de adwuma me taxi adwuma uchi taxi ena ze se waja ichi na taxi si bebre gu abonten a enkofu otwitwitwi ba na Ford maintenance and you see o ye sure enya nsa ni ntia me no mo sa o ye sure nti ze obi ma taxi obetimi atwi a problem bi ama wa se kura me peka kesi adwuma kura na akọ chese wa graduate you free yi taxi kwa ka kesi m matinti na naje eja ze na naje ji se me pe hire bi ma ne chance ye tu hire na na bedi manim na ye de mo akọ na yakọ akọhwehwem se duabo bi wo mu a ye behwa adane na se duabo na ye hwedi ani mu me ye dane no e fa nso so mokọ ade obedi fo no e wose ye boneka because ya bread ya bo wasante mamu e wo se de obedi fo e wo nsuo mu wonom no ye hwe e ka bom na nananom e boneka na e ye nhweso de ma afoforo na mu je duabro obi bie na no anu afa kosua obi na no anu afa shnap e no fifa mi modua ene se enti me se ye be ko nsuo mu ho se ye kwa nananom be di asem wo mu di asem ni wi ade be bo no me make sure se ye be boneka yes ye be boneka
eti se wa baba we no adamfo mo na mudi fo a nana no bebo mo ka se won so so owusu na adi fo a on bedi asem no wo mo di asem ni wie na sa asem na amaka wo mo dane dua no kra nane mesu me gidi mate nti mo ntwa me wani mo ye wie a ye be ma mo data ye de be kwa akohwe na ya dane dua na ja usu wo bibi ka bie mu ana o asem ka mame mame na me wo kan no ana wa kan wie no sa because no kure no e be daddy wa ni mu because me so was me because wonye me hwe mate enti ye kwa de no kure da no ye de beto ho why ye yankwamo wo de ye di bata adua no ye di yankwamo ne me asebo so me behu na ye di yankwamo ya ma odi ya bo edi na ya bo aye no na nya udi o wudi wo wusu edi ni ya bo na so munyai ayi akuti abo bebre no o so me ba munyai esi ya na nya fe fo ne bo ne ka 10 million eti oba so ya no so ya dai e pe ka ma me we wonu abese di no me ma me se wa si wa ma konfo ne na ye ni wunipa wo ka tonsan fi moti abusu na so ka to so ye kwadwo besia ye kwa ye konfo ne bisa wo so wusu aya no so na agina bo bia wo se ai aya no ntia e dia ne akuti abo na wo we gina me kwa no ofia na omo ya sa de no ma tie me ye cleaner me woto anopa me wu anopa me ko enu me ma ya de na me wo akutia me kasa matinti mo ba twen why wa be so so fa de ni mo wudi nkomo kula wa so woni no enkomo abedie kura ado osu ni sister so Oni obedi nkomo. we kan se na danfo wa ba tia se we kan no we aka me be ma niti ma me o de ra se mama o de ra de se mi ametimi na ma we ni enu di wani a e bi no kutia se na be si akọ pokuya na ani di nkomo wodi ahometie be de ma me wonko ne be ma wo fi ka ni bre anaje se wa bodua no me mo dua ma me ba o ka se ni chire mo na chire enye dua bo wonko ne be ma ti fie ho ma de na me kan na ma mo wo kan den eni se ya se ka dem kra se me da me se dem se me da wodi akutia ne nam ho o crack ba ko pe ode ma we ye ode bo akutia sa ma me woni kra ene onye kra ene on fa kra bia ma fie ho enka no na mo we ye tenant se na bia tenant wo ha dan sister bidia enti woni kra na ni tumi wo abo no so ya wa ko no di jawo gloria ko de nkra ni jawa na mate me bre ne ko mate nti aja usu aha me ko tena no se mi chefia oba akutia se anti ya mitimi ntena ante mane nkasa bi eh aja mitio enti se bia me ko tena se mitimi tena ba bi sia because oba de ma ntimi nda akutia be pimo sia wa ha dan so wote abontene enti like ya bia ya me ko tena ase ho so nsuo bi da ho me amasma ya me kan se da bia me tena na se misini ma enema nananom wo mo ye se wo mo ne me dia ne nananom mo ne wo mo ne wo ne me dia se ne duabo twa akokwa ye behu duabo mate nti aja usu mate mo ntwem wani mu na obi a mehwe se nka mepeka mu watwie na duabo yi ante ya mo ntwem abonten ho mo so mo pakuti abo wo compound house do de den Montana bonten won twen me abusia Facebook na ye Lawson 96.3 Kumase eho na dwumadie ne ye de na mo betimi e de comment aba na yakenkan di love ode ne de aba wo se e de ne bla bla no pawe ayo mo haji o na Evelyn Obiya enso de ne de aba Tony Amo message e wa ha se Dennis Odronya akon enso e de ne comment aba Megida Ibrahim asemi hu wa che se bibia bokọ de nyame onhira mu nyina Abigail na Kitay enso ede ne comment aba Vida Coffee ejinam ewa love no so Yelbo Callistus enso ewa ha ekwasi remix enso do message aba nyame onhira mu nyina sedane da motai echi Edward Nambe Malintiba enso so de ne de aba Yelbo Callistus aba Paulina Ando Love the only love in the building life change arama Maybon medofo se bibia boko de perfect enso jinam Benjamin akwasi mystery enso so ewa ha sei na Kenneth Azun Taba omodi afeso abonten ho enya asam keto anana kwame enso so ewa ha sei ya abambila enso ede ne dia ba Gertrude enyonam nyame onhira mu nyina na onyam kese hwan na se compound house yenye izio mama ga emefa enso de ne dia ba anane kunsu kojo krom so ede ne dia ba Bernard Mensa ejinam mame kwa TikTok Maame Frimpomaa Korankye ne me wa TikTok live no so enti mo amowo live no so no mame hwe enipa ba
baako mienu bi afia cute ewo TikTok ne so Jesse say good morning Rayman enso wa ha Modest enso ginam ewo TikTok live no so TikTok live ni de minimu santi de bebe bia momfa ne sa amame why na men come next case no so papa etisen Bacho nyame ado man so mama ye fro sen Bacho e friend me Dokas amuzu Dokas anopa ide ne do nam Bacho anopa ide me ba ha me jimi amagimi so mfa so na mete eso aba na mete na msime de ba betum enum aboa me Jimmy dia no odin na timi ka se me jimi amagimi dia no aya wo hu ne se wa jimi eni se me shia branti bi e friend Bernard Fonovi ewo ayom so na senior beginning me share no kwan of us o treating me am dini share na se me papa ere eton aduane na me twi banch mole na grade ani twa me nti ho no ma oto no odidi no odi na aduane si ho ebeje grade anu no odi banch mo eni banch no eto ho no ochekere me nsa ma me na oje banch ni twi ye eno na chi otwi ni na wie na meti awiem na me yi abe eno so asa ka kyerem se kala we de yemfant na awiem yi abenti men sorry no meyi o yi ni na maame eno na chi owie o sa be sane meti me papa o sane meti maame awie odi nsuo si so se awiem anwuni ti me fa nsuo no enhuru metrim na awam be de menti o yes ane meni na menim se o ye ni papa metimi ni na abobra kai ma me mommy sam eda strategy we there strategy na no odin anu oshe hey what's your friend saying a friend Bernard Fonovi Bernard was strategy no to we was say brotherhood ehwehwe Bernard Oshia first day na no yes ane ma we me just say o show me say o show me some love yeah that time no I say ope but or dabi kai nti brebe no say ope yenkwai me kra o anse me pe o jimin o yimi number I wo phone so no be friend me say o say na me te me pe say na yedi yankasa yetrinwi e boy tinti na ma bo na dread natural hair no say na ni je sa tire no ho pa nti ne yekoye Ghana card no se me nkwa guarantee man ti sa kwan ni so na e fa e na yeni na isa be o de fa so de say me pe nti okrokro me begin is anema no even me to din anu aba no aba encourage me moment na ho din sa ne ade oyiska mama ne ade o ba me mama wo bedidi a o hwe na me ye adwuma bi na ebro so otimi boa me e wo sa kwan ni na so nti na me so betimi aboa me enemy abobra no nso so ba bi adru ni de isi ande me jimi no abro so mentimi ne nto aso biem ade de no de aye obi a wa hyase ekrokro timi no ansuo Emma sefa kwa uhuru tirim nipa we de bone no betimi de adu bone ne de wadi me pa bone ne de wadi de no de ayo me hu no na ye hia ye no nyinsen be ba ye me kra de manye ma adwen se me ne ba betina bo edisen yansa na nyinsen ba me fan say December me hu no 3 months time na nyinsen ba na bema wa hia na eni utirim se wone ne ba bebo bra no de enti na wa ma ho ban ma nyinsen ba ma when me ba we dey or disappointing me because even you say any ba e chikra no me ye ya me to test toye se me hu se menyem me akasa me ni pefe say me menses ba ne dey menyem the first one no be me to test bia en show me to test bia obaduane die senka hu ne ntama anka I claim ka me ye hu adwuma fanfan ai asa mi show tiri senka hu ne ntama anka clearing agent hide me nti actually la show na me ko to test me test we ne show is that time ni so na anyini e show awie me ntumi nya me so me sua adwuma ka be say me pon me ho ansa na ma ye dem aba be wo ne ade eti me de betu na nim no ko Togo ana me be friend ka che ni say nyinsan aba wo no suyo wate obeba oba na odikotum papa anim say menyem na one me nanyem na papa suyo mate say me wo a omra me ye fiade kakra bi na me say me tu obi nchan na makwa konye minti na ho no mto han dan ma me no se me met na ne nche wo Kumase na mse de me sua adwuma metimi ayen kakra ade aye adwuma no apon me ho aka me 1 year nti on boa me no han dan ma me no suyo wate o han dan no 1 year na didi mu a me kwa adwuma kakra ba bi wo no ma na ma ye mrem ntimi nko ena me de be wo ye kra ye me CS ono a hospital ono na hwe me 1 week be je me niam akosi ye ahomache no afre me doka so bedidien
na wa no aduane abrɛ mu pensuo hye ne ade even nurse for no kra na ni gye ne ho na sa wo first one no me wo first one enyeje so na nyai enyeje so ne die o nyinsan ni mu nso e na ojeje o so sa ona kasa na fa sa ne ma se yemboa oba wo yare a o ma wo nya bibia o ye very caring sa ne ma ne de o ya ade pa nti wo hwa me hospital ama nurse for ni ni gye no se be ma we de me so ni mu ye na o ye bempa na am siu mate afi ma menene be fie first one ni na sa subani na be daddy on the name of say wa no aduane mimi ndi aduane na mimi ndi aduane ne kasinti ne buafu wa twe belt o me so be bu me ana me sofo sometimes na Sunday me sofo mo e ba besram no mbe pie so no m say na be ma me na wi nti suban a oda ne di e be boa me me so me ni sha me hu sa suban ne ntokwa de ye kasa be me hu bibi sa da my AMCS me di 1 week hospital ye ba fie 2 weeks or so on me beda on me die because na me pesa o bia obefa machi anase bibisa ohun say krena ni akata na on me die because no pesa o sa back to Kumasi nti sa akwan ni so ni na obi a ye o CS ye me CS na wachi mienu 2 weeks no on me die senka eye kuro na ye twetwe ahoma kura na nke ye twetwe wa homa o 2 weeks to me e be mu ma be ma no die all because one person be ma ne be for wachi 2 weeks now on me die 2 weeks even say what that 2 weeks no na umoja atwa patron me hospital on ma mo hye me katitanti hospital on ma na moja ntwa to aso ma sa nyema ni na to aso afa be ba say o say dan time aso ontimi sa han dan na na mesere no 1 year ne de me disappoint no me pon me ho sa 1 year because mo twere timi de me hu be hye me na me so ma ye de apon me hu bi o se da ene sa de a me betina nchen a on hwe me hwe akra ne biem afi obesa ni me 50 cedis a week akra ne yare na me ka che ni se on se ni miska 6 a week ni nso se obesa ni miska nya de se obesa ni miska bia biem ana edidi mo ana ne master ba ku bi bem se aware de process ntimenya de memfa me hunra ni shoe na menya de me betena ne nche na me se me ba ode me ba to adwuma ma to aso for portion ana o se ana okay me ba that day no so am be say me niam akọ papa ka kire me say be ma no me hye da hu ni ye nti ma me fa me niam ni na anko asema me ka ni say da wasesa me sofo kan me so da wasesa ana me sesa me niam ni na akọ Sunday ana o say ni miska say me mbra Sunday no so nim say me ma so record me fendi agro me kwa asori ansa na maba o say ni miska na o say me time a o be say ni miska me ma mba sa time na me ba de be sini nya papa ampa that day na me sesa me niam akodru ni nche Kumasi ebro ne hwe de me jibi wo me hunam that day no bo me akasa ma me akasa me hu say yes wa bo me call police station say me ko case na Sunday nto mamba ana o sabe pa ma cho bu wi anu wanu nu ho tete na enye onu no aba be pa wa cho bi opa cho wi anu ase dwam ma no so de obeye ho adwuma no kwan ne opa o cho wi ya no ayeden no adwam obedu style bi eno so onu so ne de ni doggy ene wo de ma na heaven kro obetimi akwa abere ma chese ne style opa eden doggy pa even me nyemi kra opesa me sama ne doggy onyem nyina se wanya boso me sen but aka 2 weeks ma week wait my next week met me out and I still opa doggy abo ma doggy chese even me nyemi kra o say oba de wonye mangugu so ne hia enti me nyemi de education free eno ne de wa registered adanti wo say ogugu so na se bibia ya set to nyanko be fa ne se mojeduro ma no de 24/7 wo de man no pa wi anwumre a obeje oso no oba betina dem pa ne ho be solo nya ba bi fa de antimi nye even 1 week kura ontimi na 3 days ene sa no pa bia oje ma o because no pa bia sore ma ne jonso e ni de o de ma me fucking style be left and right front and back because me so onya me ho ade o onya me ho ade enso ena o fa rough sa ena o fa me ti se mojaduro adufudi twa no wanya no odi ni style bi ono akasa nim se me die ni me ni njo me ntokwa bebre ba me na kunina ejina die so ono ba me dana se bia ha ma ne kwan ha no be post type be wotimi bo me kra no pa me woni na naked ono be dana wampene obetetu atade apa wo naked di mesi abonten pa mo me naked na esi abonten asuni ni na to aso ni na mu ni still na because me na wo
me person me nya father love ama me ba no upon that ni na me da so ne te aso still na the dog ni na wusu ana say mojaduro na opeso ofa wa no pa wi anwumre nti na wusu ma no de me fam na fe de abro me so me be ma na ono ni hia wa too much wajeje oso mo wani age ate ahwe ni domu no afa de adane ni su ma chese mi angasa mi nim de say duro bi no ya mi say dey because me ba ni so ka chem so de meto adwumem me so me ba dan na yeti efie na me be be hwem light ni bibia nim ana wo so wo ye adwuma bi nti unye ska ye be de be na wo de me ato adwumem za na wo kan yentena kakra ka na me so ba bia etena mboa nti unye ska na ye fa nko han dan foforo instead of so de meto adwumem no ye fa nko han dan foforo na say nyame adum ne ska ofro ba na odi me akwakoto adwume me ene me na ene me di sia ya anim ancho amenti me ensu adwume wie denti na uja adwuma no ni sai na mu no denti ya me nyim ye ya kotidie be menti o papa ede wato adwuma be na odo tu mu adepam ye de wato adwuma no wasua no for how long na mesua no 2.5 year enti kaka krebi na oti kuro ben so na me wa gosu e na otu betena be ma ne nchen wen fa e wo kumase ya sese oni na tena mfie sen me ne na tena me e ko 4 years October ineze December ya e ko ineze 4 years me wo me ba we enche na onya 4 years ti die ni usun sisi ade de me ntime ne internet bi abro ni die na e too much eden abro ni die na e too much because ono ba be da na wa mpene a even so usukra on fa ho disa ne ho asane no ono ne die no ne ho asane ni ya video na da TV ne so na eden ya ba jo bro na obo me no da be na obo sa Saturday no obo me za the bell oba o si aka 2 weeks ama wawo no Saturday ya na be ma abo wa mo wani aye say da TV ne so no ba jo na no me ne dey twa mu ye ba jo o so wa ye ne den nini na ne se ni game pad a obo na ahoma ne sise o me ba na dwale awie okwakoyi na tade ana otwe ahoma ne na game ne bo fam na ade na etu aso ne 2 year etu year no obebo akra na mso I was onya na ahoma ne ye na onu se onu ne de wan shada no ye de oye entima ne mbo no nsa we wo bo akra we ya oba yare eno susu be problem eno anie ade ti no otia ne ba me ba be kebia na ade akra ne nye ne ba ana bro no de ba me so ene obo ma so hanim se ni na ahyehye me just like that oba say watia kra ama wakoka ho asemunti no ne ba ade ti no otia ne ba na me hyeso na no ana oba wanyem 9 months me fan say 8 a wo ko 9 aba be waka na watwi mienu pe no ena otimi tisi so bro hwede wani aya wodi da TV ne so abusu abra Lawson 96.3 Kumase na be hwe ade ena aba no so te won che hwe wani saa okra do yozima ade ti na usu ade dada obuana wani ya oya ena so oya ne ma no so akra ni mpia bo fra brante ne nto so mame no osu mama say me nyem ye 5 months or the wire bro me mama wuji na de da mo fry afro we 5 months or the wire iron wire bro me ivi me fiera me koyi me huni na kire me fiera na me huni na de da moja me huni na de da moja na ma wanhwe ono monsa nti tam obabu bia ya no wabo na me pacho da bi o so do ni bufu no wanto ne za ne ho ntono what report ya ma police da but the day I'm free go to buy and I me call report no almost a minute manam woman bi na no say minute and I me be case the case ni be long o mu de be kwa askwa ne ade to ne be ma ne be kasa after friend ne kasa ya that day no be fi o sa be bo me say me de ne ko police station no me ni ana say me sin e ba be hwe me a o mu chiri tumo o hwan ne ba be hwe me anum say Abrante no say friend saying Pacho Bernard Fonovi. Bernard, good morning. Hello, Bernard. Bernard, I say free. So producer, mon share na mon fan into so mame. What's the police force saying? Police force. Bema wabani na nyin saying. Ababa wanenya 5 months watching waya. Edi dinner breed. Sorry, dino na me shade. Sorry, dino na me show wafu. Edi dinner breed ya brother anya sam ketua wo. Anya sam ketua. Na me da ya wasati esi no so abro no. Na oba report ama police a. Police so ne net sesen menti sasem na say me ba cho monfa to gina ma me monfa to no so na me hwe nafu 8 months e ko 9 months pregnancy
enya nyinsan ketewa ene yi a wote ya akra no obetimi awo eti denti na wase bema obai edi ho adanse se ugege ne so kama ti de na bema nyinsan ba na utisi ne so boro no denti a tena se mame also call police station no police for no so ne net mente question asem na say Saturday we there me call police station no me call no mu ni honti Monday na me call no mo mame hospital forms say me fa ko no mo say adeti na me dey aba Lawson na ha o mu nchi nipa nti o mama me letter say me fa ko waju ana me dey ba ha nti ma abrante no odi kambo unya first time a obu nie unya 5 months and obu eno na mibisa say sa police for day na omoka fa 5 months pregnancy na abrante no bo ne ho but I know the man fa ko police station me fiera na be me na ye kai na me say manyem na se still na bro na no de be tete me dia onsu me no mpata me na me nko ana enu mi fiera ka se ndru sa ya omoka ya na abrante no ompeke ne call no monko so an friend mo friend bebre wa friend me say mimi nim na me sa ba fie no ma de besire nya papa ba bia me ko I was say ye Ghana police dofsu ebam no mo arrest no omonche no na Ghana mra ebo ma ho ban se oba nyima oya ban nipa wate we ne tebia munye eti se watimi asan afra wo se sie afrete no se wunnim na oba fie wo bie mu a awudi abanitirim ehyewa abanitirim enti I was say ye Ghana police kume na se ono ye de ni to jailer ne so won faso da be no kan asem no abrebi obabu me bia and if it's Saturday o ka chem say me kume na se o ye de ni to jailer ne so faso this is serious ono so da je o won kwa me ba cho picture na amode atoso no munyi picture ni mfiri so enye ono a ani die mu a ya na mahwe ni yie mesre mu a why ya na mahwe ni yie e de amayen bema na wono na nyem wa wadi kan ne wawo no etimi ka kire wo se okun wa chi ne ebechi na tum o se anko ba bia minni obi o ba kama me anko ba okumi a nya le hello good morning Bernard that is saying send it in the Bernard hello yeah hello Bernard that is saying hello Otemenka Mesinka ababa wana woni netie no ade na asori a wotisi no so boro no de na ode aya o madam menene neti enti asem bi ban ye ntema busuafo na o se ye mene o mefo enye mo kwa wo ka kire ye se asamba woni ababa wane ntemu a abusuafo na esetena se kan abaya ne nyem 5 months what yes no so de wire aboro no se wanyem 8 months kwa 9 months ya fra wo bisa question a oba betu fu ama me se menene netie why on wade pacho de woni netie fie nan nie no wo de snap anasa ntuma bia kofi akoye ne ho ade mo sanfa ne to so mame he got nurse what yes ya baba waso oba wanyem se wanyem sebe na wo twepe kura mpa be mani kwasa won saka no wanyem kura ya mo no oba nyem mpa na wo bema what yes ni so aburu ne yebisa wasema ase menene nete asemasi ayenkwa abusuam we will hunt you ye be hunt wapo baby a wo hye bia ye be chew because obedru fie wo threaten ne say wanim no obefie a wo beku no enti ne ye mane mafie ho ene wo na fie ho but put it at the back of your mind sa wo bedam sa so obu no na oku na dam na bedam enti e bia na wunya ba bi na wo kon da sa wo da prison na Ghana for yesika taxpayers money yade bo ho bra yade be bo ho bra afeso ne yedi ya birthday ya be ba ho ne aba be cham ne ma densamfo no bema sori ase media me bufu no mantene mensa na also bema kasa ase mu ya kire na watena ase wawo number 1 na number 2 sho yam de odon ko a mi free child kwa me koye how god mi child ko go so enti mi free honum no on shakra ni bi on shakra no enti esa wo bana sa benyem wo ba ye wunim contraceptive obe frame ante wunim adura ye nom de boy ye ho ban etu de dogi na afi otoje nko na ani moje wunim de ya de boy ye ho ban wonu maduro me no me drop me say me mbra na December ye atwa mi or jiske bi no da be me na me ka kire me papa
enti on that TV no so no wo so edi adwuma oye carpenter ni wonya mfie sen 26 years and so was saying me so 26 years ba o chen me months Mompa Branty and Toso, Nana J, and Ne, and was a boy way, a posy for and Sassonimu. Oda, I bet you wait. Honor Dasono, or they boy, baby. Honor Dasono, Honor Dasono, and was say a hanty a Branty away, baby, I will piano, and Ne, and was a Ghana police and Sassonimu. Ghana police, as some of course, what catch our for. Oh, papa, me papa nim. Me sister penny soon name. If you did there, me free go so bad in chain. Or bo me na me from Macatcher, or did you or matem? Or did you or matem cry? Or did D, oh, mammy, and oh, papa, Munina, tem. Mammy, they were free. Do papa no did dinner tem. But your name is sister, say, are they our phone and Temas or Mudi our Shade when ye, shade when ye, shade when ye, shade when ye did that TV so, shade when ye. Oba shede weni aje mimre kitela ma wo meni ama on toshe me kaka no that to me go kana that to me ka chen say entonya man kakra na enne be boa o ka chen say obenye scan ya ko na mzinje say ento bibia me su aye mi CS e bia na ye be say mi bie ma umpe scan to bebia. Oh my goodness, Abranti and voice wa ha na mama yentie inti Atuma ewo onyan se emi bibia eyemite ana mabibia me ana menini akina no se mefuna eye bibi na waye so emu wonyin enche obado no eni konse me timi sample no me ana tie tinje na 96.3 mama pa no wacho na minun dem sia kuna za elu kichi Again, a coffers has on buying tea obono. I your first phone, and I say, and I'm a doing, or do not think any new answer. Send me nonsense, but I put on to me at my home. Not one, me touch me at the end of the Miana, and I going to store. I lose my old team at them, send me new answer. Lawson FM 96.3. Actually, my Only a system to say of you. Only a system of you. I say so to be known 20 per dam and on to Friho. Now, Uncle Wona Sabe, quite in the first one, one will do a chill boo. Because I tell in the first one or more about consigning beam. The again, cost of property are winning a buy. Oh, not me, so we have to see the doctor. So, some people now 1 minute now, okay, open the Was a pedama no go to them, and so I think they have no. I said, I want to tell about Columbia near Munka Sanchana before Ba. Sabe, Nankoba, and you a cabbage to the Aquia, they don't can connect the Wabon or can. Now also thrown Sabon. Baby, while we are here, Aquia did not be Puna. Now, who can say I'm a bullshot? Lawson FM. Who can say now, me making at the water? Because I am saying this about song, your boy, and Bernard. Anything you have for second, you're begging one game for. So what is here? Indeed, Bubida sent me Bassano, so you're pen of Crow woman in the Afro game for. Number 2 between where she has a year or you are wondering about waiting about me at the national problem number few. Matewo ye jumana se uni time Ghana police eba na wakasa abrofo no akire wo mo say da bi o me ye juma entimi ma police station ho ya na wakasa abrofo no e de akire Ghana police densa fo no what no sabo oba pemfo ye kan wansam a asam a wo bebisa ye ne say mum misa de ono ne ye under no circumstance emfa wo ne de oba no obeye emfa wo ne de obeye oba pemfo na watimi abono hwede ababa wo nani aye hwede nani aye a wo de TV ne so oh my goodness ye famo fofofo enti do mo pa bia no mo ye mo
ya fa mo fofofo enti de mo pebia be ma wa beti sei wo akwari nyim nyina wo bɔ ne dogi wa yire wo bɔ ne dogi wo wi a wasa abo no wonim se na chi ni bi nanim ni bi enti wo di nsem hunu ye fra wo so wo kan nsem hunu eno ya na kire sei wo bedem de wa ye wo bedem e da mpa kire mama e di nsem hunu no enu ntina ema obi aka se oha no ba emfa nko ba bia fabula Lawson Maame Frimpomaa trenegwam sa na e wo se ye mane ya odi nsemfon eti ase se odi nsemfon na ewiase nia onni obi e kana se ma no Afisem ho se be kana se ma no Maame Frimpomaa ababa yi ne haw abayi nyina haw onse abrante no hwe na em se bibi wona dwrim be ma de se wotere ne nsa wo ba so a eye niam mienu ada se wagimi ana se wabodam eye niam mienu be ma obetere ne nsa e wo ba so se me bo wo ba no onyimi ya na wabodam na se enipa bodam so a wanhwe ye na ne tena obekun ene obi nso agimi a wono nso wone ne tena wode ne gimi ni bekun eno na yehu wa abrantie yi ho a enne ye ka asem yi ei Maame Frimpomaa mareho aba o mareho aba ne eda etoda ye mai kura no utimi ye abodamani ate asem bi wo fie afa emu tete ase nti abrante nam ka so betene ne nsa abomi o wo timu sade a wo ye enye o wo ye bayisem pa so be ma onim nyansa bie no otene ne nsa bo oba bie no a wodi nsamfo a wo hu o toda mia mete ye mitimi di nkwa asem bi na ase oba mia na me koma chi because ni sade me ye nenye enso doctor be otene ne nsa afa ya tetimu a wo komis nti bra ya mome oye nimdi fo Bemanya sani mo ba dabi oye nimdi fo how much more so oba wonyem na onim nyansa oba wonyem enti wo hu mfom so ni nyina no a e ma ne kwan se be mantene ne nsa e wo ba so hwe de abrantie yi aya ababa yi se otena wade no ho a ye besie no abrantie no enema mienu a meka ho asem yi owo mu baako eno no wode ye adwuma no na ye ntena ho emma nipa emfa no yonku nipa emfa kwan eti sei so hwa Bible kura say oba ne ade a emre na wo be ma wo be da afidie yusu hwe na beti sane ya wasi ayeyire minim so opagya na de ne bio na wo hwe sane ya wasi abo na wo so ababa wa we a wonyem aka na wo twemienu na wakwawo brother no bibi wona dwum enti wo busa se onum bibi no na me no hono na ma adwe yam se dabra ono nom niam bi ena fa na dwuma no odi nkwa asem sana mi hu no na ne awaye no e ma ne nya na dwen se wo ye bema esene wo bi e wa Ghana ha hwe ya na nipa bi wo ha de na adwene ya no onim se no ano no sasa na busu otimu ne mantam wo woni ba bi o ye adwuma no sane ya wotie yi nti onim se ono ane waga masa unwura ba bi a onim se wo nko awo dia oye e wo se bibi fa na ni so se bibi anfa na ni so abrantie won sua nyansa ada na oba pemfo what tene won sa o se wo 7 months 5 months what the wire ebro no na sabi oni wo bi kana semma no a oni maame o se ne maame ewu ne papa ofre wo a wadi na tem sabi oni wo bi kana semma no enti won tena won nche ne ku afia mba cho monye ne papa ne number ma producer and friend mame sadia benti Bernard peba begina so ye carpenter ni asa carpenter ni de ye nya so mu a ye de wo hama no ane ba ko na ka ho Facebook for say obedwane obeko Togo se Togo no free ti ye ka se ye be che na obeko Togo na Togo police ntimi ma ho ye be chew na abrantie we de no kura ni se ya mfa mra ne na anya adwuma me kura me ho ntome enti ye wie ono ompe ne ho asama de wo se esi e wotumi ye ne se enka ompe police station e ben no no ni kan e wo police station ho ansa na Afisem fo aba ho anya sa na ye mom e de police fo be man so de a ene na asam no abaye den onse se wan kasa wudi kan report ho a eya na wo se ne yesifa wo case no sa na ete enti Bernard ye ase hene kura no wo hene fa police station e ben no
ma honya ha na di kan fa ho ko police station ho na kwa ka sa Afisemfo o ma to gya na e ba me so enti mesrɛ mo monye me mpa baabi e fa me nsie se ba sa de e babo no anya sa na ye so ni mu a obete ne miamia obete ne miamia Bernard bete ne miamia ene ye Bernard obete o miamia oba no wabono no but be ma beba me da say ma Lydia Maame yesi suban wo hoye etise nyinsen utwu mutan ebeyi no ho adi ahun se erabe wo hya ase aka no na wa ma Bernard do ayefe bema wutimi anu ansuohie fa hohuru wutrim mame mo awadwumayo mame nyo se ne chese nka abeye bema pa na se sufu we se no kosua free hin eye ni suban a na ehye ni mu ya chese dachi bia no so wonya ababa awa bi wonya de efo a obe treat in bad ebi no wo ye one wonim se de yesi edi ba bebre ene doggy wa na abebre wo pa mampanifo anka nkyerɛ mema na wo mo bia ma wa na ka kyerɛ se doggy wo mo bre bisa ya da hwe aha afia so wo mo mre hwe bisa de ai baby so say yamri we ya some come Mama Lydia asem we mu same ana na mu same na dog ni kura de so no meba o ai Benjamin akwasi mystery dog no brewom mo famra megida Ibrahim mo ni kwaku ye boa dog ni brewom ana mo fa comment no Emra Lawson 96.3 Kumase na me hwe se dog ni brewom ama no so mo fa mo de ma me ba ho pa me ba ma me ma wo mo hu se ye wo Facebook ne so ma hu se wonwie pa eti mo mra Antoinette Ferguson mo mra dog no ebrewom ana se brenim ma pa choto asoma me ebrewom mam e wo me ma ne fem Mami oba wo de wo nsa sisi wo nsa butu ya friend say empa no so na be ma no ana se ma nim doggy mamba cho so doggy ni mu mami so mpa no mami abaya ba ko so mpam na me nwa o ujamu ahegu hello good morning ajampa cho pomboko ababa wani di no kra mon kai me wo se efre ne sen mafia cheze mu nyina mon kai mo menopause chen me de mata ajampa cho uba ne mata dokas na wunim se be ma na wone ne tie no wode na ye punching bag wasori no pay ebro ebridia brada e no ba penfo wo bro no mpa cho ni mu ansem Gabio oba ne nkan bibia nkyerɛ sɛ bɛrima no sɔre a wɔboro no onka hwe nkyerɛ me na kwadu bɛn na oba ne de bɛbɔ ɛkyerɛ wo a wofra brantie na odidi watam no di asɛm na aba ne bɛkan pacho sa kasa we no na akola no na asodi bi o hwe duma o ko skuni na sa oni abɛma anati na maka bibia akola yi wontie ma asɛm enti echire no na mika chense sa na tie dia mi mebusuafo no o mo ye mi se mi akola no makoje hu nsa anum abla mo ni mo ho hwe enti mi mfa nsa se wa wale dia mo mi mfa nsa mbra fie no mo hu se mi ba no wa wale ma twa akola ya didi matem poto se me nsamba sa no ka kire me manfi akola okosa ba ya first one the no no me kai kra no me di bufuo ya okotu akra ndi aso dem kra no me di bufuo kra ka bibi ho na ayi omo ye se ya mi kan no man kan yi enso ma papa de na aka no aso dem dia da na mu se dia kra no na mo na wo tuo na mi tunufo a wo mfa no e no bufuo na mi koka ta asem no da bi asem kro na aka na aso dem no na me patie didi atam kasa bi na bufuo ba na kasa na didi atam kasa ba aja kasa na wo kan ye na me patie wo kan ne sen aja kasa na wo kan ye no me ye interested rough eno na me patie bufuo kasa bi na be kan o so me dwino ho anko me ye na me jaye chaza kasa na kan ne de on kan kire me aja sese dia mi pese mi woni se din na
abrante ne de ye wo ba na ofra wo ka kire wa wo fra abrante na abrante ni di watem na no ne pote na me pese mi hu oh yes someone I see or go must na ya from you be some ho asem you eja wo TV so nti nipa na wakasa wo no mesra wa ma yenti o why wo dan framam enti mi pa cho de na ode ye wo ba na oba ne be kan ya wo fra abrante na wo di watem afuto na mi di ma mo afuto mi di ma no wontie na me gina afide no so na wo shatu me ana me so ana me fra kola yi ka abisa no wasem wo se wa nkasa kire wo ba ha aba pa acho ne ade kasa de mati eja ene na no pay de to anim ne sa abrante no obai aka na wochi mienu ama nyankopon asue na somdue mu ama na wo abrante na tie si ne so abro na anya broketo ahwe de obanani aya wo ho eja nya asem ketoa wasabu no ho wabu no nya asem ketoa na no memene de ya enti ye ntena ha nhwe se abrante no osese ne bufu no wanto ne nsa enye yie enti ye pese mi ankasa meyi 500 cedis na matua lorry fare ama oba na bagoso na ya hwehwa abrante na ma posifo asonimu ne ato aso afiri wonti eja ene ye wie ye ja oba ne kwan ama na ba o se ne sen mi pa cho mi da se dia boye ni dia mo ya nyame so aduma na ye de kan no yi ni ana aha ye Lawson TV afra me Frimpomaa aha yo enti mpa cho ye wie producer na obekasa abrante ne ye hwehwe no enti baabi a wo bia ne yensa so ni mu ane ama oba na ba enti ene de ye ama oba no ene onana ne nafie ho ye wi producer be ka ne ho ya ye be ko fie na ne niam kakra bi e be hia ne se pinfo ene ba tan no wakwa akofa e de afiri dem ho na ye de na sika mama na bagoso why mi pa cho yo ye da se enti maame de ye kanie onso se ne sen pacho mpapa waja tumu de by me ko ne honum na ne yene ne nso nti ase ana my sister o mama ntina fi ono my sister ono nso na mekwa kotina me free hands me a mekọ ya mekotina my sister nche my sister nkulu nso be se one me da ana me di free ono asamo me pacha my sister kunu baby mama mintie no ha mesra opa mama na ye me master ani kansam na wo kan na mintie na wo hia mama mintie o timi frame me ka chem se me pese o fa meeting ka o be fa meeting ka wana kansa my sister kunu ono na ye me master wade akominyu aketo so ma minyu aketo ne de na ni edi to te no one says one show here adwuma odibedi no my sister kunu because of asem wenti my sister ne me ntemu nya fine your sister nkasa my sister nkasa ona ye my sister ye penyi ye ni na ye penyi ni kunu no my sister say tribe no mu wo mu no omo mfa ho se omo ware enwafo mienu bom na je se o sister krate ase my sister ya we pa se ni kunu ne wonna ni kunu ne ene me ko ye complain my sister bufu ise mpese me gu na ware anu tu no ma me free fionum na me de ko tachima ekoye adwuma be na de sabe frame ya me ba ene se ne waka na fidie so dia wade wagu no waka na fidie so yi oba eti se hin na pese otena kuma se anya hara afiri wo firi go so ene ba be she be na de ho a obo dogi nti so obe ko me papa nchen na metina na yere ne beti na ekro kuntunu wo hwan a ninchi na ekwo mo fa papa ne nto so mame na ne maame na oso wo mpene di nti na papa yire no wo mpene oso ye ba ho ye ba ji papa ne sika adi nti ye o ma ye mma ho no one papa ne one o papa wo ma na o papa na so papa hwe wo abone be na wo mu even the man me sister penny crab exams adam papa ko fama me no wa kan chen so o man o ye bibi na se bia o de ne madi hye ho kra ma me ne mpe o sa de ti na onye bibi ma ne ma na ye na de bia bibia nti even me menyu ata no kra o ma ne mba o me menyu ata no pe bibia na wa friend of hello papa good morning biemo morning eja Frimpomaa na maba wo nchen na nka ye na oba ni di nkomo se ye wi aye ja ne kwan e ma aka se ye nyame so adwuma na edu se ye beja ne kwan wo so oba wo yiri asese wo ne nete ompene ma ne ntena wo nchen ye ja no kre me pacho omra oma ni sister ho o se ni sister kunu no so pene ebu ne to agum enti efie wo so ntimi ntena enti je se wo nchen eja pacho utie me metio o so wo akura wo ya we se ni sister kunu ne pene ne nada enti ni sister kunu ni sister fie o de
wɔtena hɔ a enye yie gye sɛ wo nkyɛn ti die na si kwan sɛ papa wo ma waware na sɛ oba nya asɛm na obetena wo nkyɛn ase gye sɛ ni sister nkyɛn die ntia Odia ane dia minti minkire mu ha sisi ai. Eja na chesa asɛm wɔ hɔ. Bema home so. Eja na chesa asɛm bi hye hɔ. Eja no oyire nkasa ka kyerɛ oyire sɛ ɔdɔwo a ɔno ayɛmoa. Ayɛmoa ne nyankra ne mpɔnkye o. Ayɛmoa ne yɛ nipa ɛwɔ wo nkyɛn. Nti sɛ ɔdɔwo a ɔno wo ma. Obayi betena wo nkyɛn ɛyɛ temporary at the moment. Say yenim de posifo e de asemi bekwa akoduro enti animanimu yayi de wo nkyɛn e na wasa oba ne betena eja odia omla maji edan ba ko go su kuro nan kasam bekwa koda o na cha say wo nkyɛn wo fie ho a wo yire wo hɔ ne de enya adwuma fi sɛ de ntia mi kasa ne sɛ ono ni nana ba ko so awo yene na na ti dan no mo hwan wo yire ne nana ni pa twa anasa wo yire nana de otimi tena mo nkyɛn wo dan ba ko ni mo ba wo ma de o mo ntimi metena mu dabi mate eja mayen hwe ne yentwa so ne ya megu wa de ye wie na obeto aso akire ho oi mate anti nani ana Maame Frimpomaa ni MFK for short. Hey, Eja, just atopoyo de chen oma. Oze. Atopoyo de chen oma. Dabi o, nyasa o. Anyasa kwa, anyasa. Mate, ma yemfa unsie. Ye wia, ne ato aso ne ma hwe ye na me wuram. Wo papa wa wie begu. Ono so atopan ne de. Me tie ne kasa ono so bepe doggy. Like seriously, ye nuanom ma se mokwa aware na emema ne wo ma montwe nkura ne hyem yem se mo de. Ye se kwoto de ne bodwo onyanya nkyere de onko. Wo nana no monya wo makura wo nana awo a wo ne net papa yi ene dadam. But papa ne ma de ebe enye yi. Mampa cho wie mame. Matia mame. Na me kan o de dog de ne de yemfa nto nche but sese ya no oh erabai no oh mobo o say elder sa wo panimu a enka se wo nya yi do such as say no wo ho na me ka bra be ma wo bebre se be ma wo de sa de ni si wani so na de bia wo gina ho na wo bu mu na obu pa e bedru mre bi no wo be ye mre won koto dwam ne wo sisi mu eye ya fe na wo bre eno na me ka se wa na wo bebre eni ti be ma no wo momodin se obesisa ni suban na je so okokoda mu bahansa na re na me ka bibi de a kire no minim se de wo sitie ohun se wachi ni bi wo maame nti ase wo papa nso wo wonim se de ni su ene ne ban esitie ene de wo no tim sese ya eni ti kwa bia so na wo se utimi bra wo ho ase so ati ase ensem ana wo ka no ha sese ya wo sister de ene de kekeka nya wo se na ka me bo mani so ati ase ensem a ehu sese wo kwa wo be ye ne dai eti me de me masem nyina ne se papa no yese wo sese wanya edan ba ko bi wo go so kwakwatsena ho na ka wano tum be ma we de wo akwadam ni suban a wo wo mu no wo akwadam asua nyansa ehunu na wo no te wo na wo te wo no ni nuanom a sebe wo mo wo ni krom ho no ye ebi se ye be ye ne de sa na bi no mo ye no so ati ase wo nua ba bi no anka be ye ni se wo ba wo twe wa ya abo no wo ankasa wo yire nso so wo bro no ade na wo ye sa nti wo bedam wo da ba bia obi abehunu bia wo mo nche no emfa ne ntena ho cause wadi nsamfo na se wo nimu dodi a jai so ati ase wo nimu dodi a we no ntimi ne ema entena enche very dangerous ne time a owo mo no se sia mi ye mahye ensu ogu abaya no enya no ensu ogu abaya no wow sesia me no kasai ensuo egu abaya no ti me yam ehyehye me edema no ye wia agese ye pe doctor emano sesia ye agent na ye ma gynis ehwe no ansa na ye de ne besika mu a ye jana manako anhwe ya na akwaye kwanso ba mami abrante no so wo se ye yire ne pampe no ototo ne ma de ma eraba no wo say ye kan ye ka wo say
One touch you. Was it on top? Oh, was cow. This one no more your question. Yeah, do what bank in the audio one. Was he near the 20 amount? That's it. Megida Ibrahim was in my leader. Lack of doggy causes eye problems. What's it say? What's it say? What do you know? Hey, Radamo, Atomensa was a great job. Doggy is sweet. Chesana, dear, a mountain, ya come on some mamma. Ya come on some, dear mamma. Ma menko Dr. Grofa in China. Me ba, me kamo comments in Yina, yanko pe enu papebi na ye non dog, mpacha pomboko. Edenya se, eja tehana, my lady, the dog is a min namo hosa. I just want to mean can see when him because oh dear. Yes, when you are, Ono ne se wo hwa. Wo hwa am